Men ulian tu Pwuhng ko kosanet kaisak lukayang rucungata lukayang way pakunin Pohnpei nan uya kupur toror kasilisa kayawat ranwat niara no Pohnpei isu paran kaunor ya ketresak sidu oranwat uya ran kaisak siluan uya kupur toror wat Thailand kagan katlamo Thailand Thailand katay men pagitaran Senator Edgar ang kakulian tayo diyo lolo. Dahil eupane bang patungan sa kapwa ni Santa. Seupane pang kupura krokot may samat ko tabalap. Kusengka kan tolole rekan na pang sanamawang wing Pohnpei. Sengka kamana kusitu kamana. Ipatuan sekarair katkito sa pumarnay saraw. Panggak sa wasa kupurakat takitkan na sansal pang kupurar. Pasangka kan cukup pada rekan berpanjang. Rakatin kuperekit na uyala manamut. Rakatin katanga atungol meeting pasangka kan kol kupurar. Aimet mi patuan sakar kita lengkapai sama yorosi Israel. Kailangan ko promi Senator Edgar Pwuhng lolo MBA raktai kakak katla motai lo iban pona sa Chief Clerk kung roll call. Senator Adson Abram. Amen. Senator Kyuko Abis Jr. Hey. Senator Isaac Artui. Hey. Senator Ricky Carl. Amen. Senator Tucker T. Daniel. Hey. Senator Sensor A. Edgar. Hi. Senator Wilfred H. Edmund. Hey. Senator Stevie K. Edwin. Amen. Senator Brian P. Epsite. Amen. Senator Jack S. Harris. Pazalilioglo. Senator Helgena J. Johnson. Amen. Senator Stevenson A. Joseph. Senator Alfred Latorre. Patamatman. Senator Sendelina Leka. Senator Miguel Mike Loyola. Senator Casindas D. Ludwig. Amen. Senator Makari Miguel. Patamatman. Senator Erilyn S. Mobeck. Amen. Senator Sheldon G. Nett. Yet name, man. Senator Nelbert A. Perez. Amen. Senator Mitro I. Simina. Amen. Senator Jason A. Walcher. Amen, Chief. My Mr. Speaker. Hey, Or Mr. Speaker. kailangan Chief Clerk sansal mag-drive sa bulman ko quorum. Thailand kagan katla motai lang may kupure mulian tayo tiyo ya sabul matay sa karatan Pwuhng melal Pwuhng o sakar misik pang kupure na nilap kayo po ni pon reaksyon Pohnpei paula pang kupure ni Shoko maun ko sabul marlikan ko nanalang ko nan kadiyay ko maun ko labalap kayo ti koros nan palin tiyak momocho government national, state or local government maun ko kabinaan Pohnpei Honorable Oliver karyawan kabina Honorable Yohanis waun ki siyong kubong labalab Honorable Joseph yang amoy siyong kubong kang koros wasaksit waun ki Vice Speaker Miguel Floor Leader Abram o Honorable Senator kan koros pinman waun ki lang samuro o loiso sariso siyo masakan o labalab kan koros nan chamber what trial koros men Pohnpei pong kalapot pong tagapaypay kan o nan way out kan ay samba rakat o trial pateng uya kupuran ranwat Thailand kagan katla mo Thailand pan pona sa floor leader Abram Kailangan maing speaker kom kuburo po itungal sakaratan wow Pwuhng angkak pacang aja sabol memui mujungal me petai tiar nan waya wasakse itungal waun kun kamu speaker waun ke vice speaker wow kan pakapaya Honorable Senator kan korus
ibil jingolan guwawong sa machal staff kan me pachang child nan wasan wilamalam me sangran wat jingol sakaratan wow kaping uran maun payamawong men Pohnpei chorus melel rail kan me pachang child nan men kapesya kan speaker wow men pachuan sakara legislature wo jo peki apol pen sab machal channel en kakapandala Yaman. Yaman. Saya kapantela supplementary watawatan journal koros mautung ko maguto masa ni kamu gut paitar kamu floor leader kalangan speaker pagi ya child sabulman kier sanamau I mean nuau kamak weta kamak child ngak chorok tiyo apali nambe isu o nambe walu pagpagtaro karayaman jalan chorok tiyan nambe isu o walu anson katkilon tapadrong along kamutan ko senate kan o resolution kan Senator Net masalah iban pona sa floor leader kalangan speaker pagi ya child bil sabulman kier sanamau ay bil ibileu sakara mot kesampal wojo weta kamak child suspend order of business o chorok tiang to nambe sak tayo may ipil calendar Via karayaman pan kamaguto pagpagtaro karayaman jalan chorok tiyan nambe sak tayo ipil calendar Dahil Kadkadaur pon pil calendar o iban po na si floor leader, chief clerk, chief clerk. Legislature Bill number P when is lying the go for file. Dahil kumalma minito. Dahil sa pal. Dahil sa paler o iban po na si Chairman NJN ko, Senator Edwin. Kay kalangan Mr. Speaker, muna iban patuloy na itungol kamugutay men patuan wiya itungol sa karatan. Katayang salong sa karatan kay ko niyo wawlap na mayor, maun kan komi, vice floor member kan, kaya kan mayan patayang trial may isang ranak ng chamber wood, o may pipiyan men capacity kan, ay itungol ran maun may isang mong poros. Mr. Speaker, men patuan wiya ta motion, umwat-watan kak, file LB number 262-21. Karayaman. Sansal kamagut sang Chairman NJN ko, Senator Edwin, Jalan file, kamamatan ko Senate, Riyab ko na isak Riyaw, Laminar isak Ew. Koros maudrong kamaguto, asan iyay, uwam asan iso, kamagut paitar, o trial filer, kamamatan ko Senate, Riyab ko na isak Riyaw, Laminar isak Ew. Chief Clerk. Legislature Bill number P by sa Kuala yang di section of the Act. Adding a new section to Chapter 10 of Title 42 of Pohnpei Code to provide for the Kapingamarangi Multi-Purpose Center. Adding a new section 11-102.087 to Chapter 11 of Title 42 of Pohnpei Code relative thereto. And for other purposes, only Kriyaw Kim Siklang Watawat. Saan siya lang mga kamutan ko sa network, itahan po na sa Chairman and Shab, Senator. Privilege, my Speaker. Yes. Mr. Speaker. Privilege motion. Speaker. Senator Perez, ma'am po na si Senator Carl, kami Senator Carl. Kalangan, my Speaker. Ingkag padyang ade sa umumimasen sa karen kapyung kay Pwuhng mapatuyan nilang itong alwala pan ko puro mo 1 to 5 Speaker, floor leader o Riyaw po Senator kang koros. Muna tayo bangkat yang nan masen pen ira kasampalwat. Pasagis nan calendar na pil and kakopong la padawan LP NI abanda padawan LPNO. Pasawan ka kabumbong lang muna tayo bangkat yang nanmasan ka. Talangan mo. Angan Senator Carl,
red note o en kapungpung lame kamutan ko sunet nempe NO 448-23. Kalangan Senator Carl pag kamagot en kapungpung la o ime panu yawi. Kamui Senator Perez, Chairman of Staff. Kalangan ko, Mr. Speaker. Iman padawan kamagot channel gak nasa ni kamutan ko sunod na batab ko pa sa walo peblia roisak silu. Kariyaman. Chan salamo kamaguto Chainan katianan masa na ben kamutan ko sunod pab ko pa sa walu labnyar yaisak silu ong karyaw o kem saklan watawat. Karos mautong kamaguto masa ni yay Pwuhng masa ni so kamagut paidar o tay kat nan masa na ben. Mr. Speaker. Mr. Speaker. Kamuy Senator Perez, Chairman and Shop. Kalangan Mr. Speaker, mo na iban padawan tula o padawan dagot nan kamutan ko sinatuwa tong karya o game seglan watawat ay men batang kamuy o ulidagan koros kuya ito mal sakaratan kapeng huwaban kubran chamatrail court kuya di rosan na tayo gaden kubra di manaman trail koros on kamuy Speaker Vice Floor o iyang ay honorable members chorus. Niwaw o karakarat Mr. Speaker, ilan pa doon uyata kamagitiyo. Mamotan kak kubura kamutan ko sunat pabagipay sa walo, laban niya ruisak silu. Dan kak kabantala, kabrutong kamitiyo kabantala, watawat karyaw o kem segala niman sa madal special session awat. Kamitiyan sa pandak parawan trek o apali don we have been reports you o ma abil koner and gak kuyala LT1 and gak patulong ni LT1. Ay match kalangan Mr. Speaker. Yeah, ma'am. Tami patrawan aleti me kamagito kamutan ko sunod pa ko pa sa kwalo la benyari sa silu an kapurpurlang committee shop o committee shop an report sa pantasang ni imun special session 1 napong karos mautum kamagito asa ni ay Pwuhng asa ni so kamagit paitar o trial Sabulman kita tunggal ka pek mesan salah sang chairman shop kamutan ko sunod pap ko pa sa kwalu labnyari sa silu an kapurpur lang committee shop o committee shop an report back ni mun special session what ma isrupan siya pangala ni alam surupan ta sang ni alam apil ka report mawasang kamawar kay katla mo trial Speaker, kamoy check Kamal Dimas, Finance Office. Tagdag talan ko malting sinansyo ko isang chairman, the vice speaker Miguel, tayo ko mal miniteo Dariao, tayo ko
Pergi kita komal mawar aktai sabaler hotel kat dan wiya kupur pan pil kalender miade auto pil kalender Sila Mr. Speaker. masalah ay pan po na sa floor dito Speaker kalangan ijungal wau sa parlimen siguro mamoto pagik jalan curug tiang pan miscellaneous ng basic kuno. Chansal kawai tok talent torok tiang pan miscellaneous na nambay sa kwano o pergi amia utsapan ka magatok tay torok tiar nambay sa kwano pan miscellaneous iratoror kamu Kalangan speaker iman sekarang misigo pagik jalan komal ma manijeu. tay komal miniteo teriau sang kawai dan floor leader tay komal